focus Jace na sanso kase hit ene nkomo wo ho no papa na ene nkomo a ababe piemu e wo maame bi ne wa anim no ye maame bi e no de na sem ababe dan maame bi ne wa na ne nsem a wo de etudwa ene se be ma wo ne ti be ma isori a threaten power threaten no chese ye ka threaten power be ma na gimu certificate ama lebia osole a ena bibi besi ena meyo se ama enam so ama ono ankasa ne ba wa fe mu ahwere ne nkwa na abusua asem a esi no enya asem ketwa na ye ka abatan bi asem a obi tenchen a oya no odwen se yen ne pese ye ka ene ye ka ye de ne ya adwen kire ye ne ye ka nanso na ye no kura asem achinchin no adoso mum ye hye ya brabo yi abusua yanko ne konkotie ma me na asem na odi tudwa no na fe ye ba na futu ewo ho no ne afa e de to ye ho fo na fe so ya kire ya adwen e de afa sa asem we hu ka me ho ne yenko na fe ye ba ne ato yenko motwetwe no eso Ame change reverse yes na chase ebufo. Ya me da CP. Na abesa fimuni na be ma me neneti. Obie na no a na otrete me se obehimase. Me midi ago obehimase. Dey na ya wo ye no nti oso obehimase. Menim dem bia ya no na emum ne botaye pa ne se wo se wo hu sanya ade a menene betina akosi awie me pese me dan no. Nti ne sama na ogina so anu ade kana no. Ti ba fimuni obie na no otrete ana meshiwase ana oya meshiwase nam se ana di ntina obi wanu ana wo kan sa asem ne kire me de bone nam de aye wo me kan wo mua eti last year ye bedi bronya no kan asem bi asem o kan ne se sa bronya no mu ne January na yesi mu no ye be hu nkrofo ma e be ka dem na afenu ne kasa ya wo kekasa ansem no ya ho ana ya no ba ko de okan na mba ba ko ho ena na maami bi nsu ho no maami ne kwa ka kire me se me nkwanni ni nsem nti ontimi nyam hwe o ma say o ma say pa cho mo yes na ba ko afiri maka 5 one be ma na wo 6 pa cho de bi ono ne die 2 ono ne die be ma no de wo so obekun ni die 2 nti wo de ma 4 ene ba ware na nti ne die no panyi wo ma design 3 years. 3 years. And wasa uwe why on one day? Nyeme one day. Sa na kwanko da 9. Odi o ma ba be face obi o so onya wo bekun. To aso e. Das. Timia bisan said di ntino okeka sansem no. Emu ano sa ka chems last year ye bedi bronya no. Menento obi na no ka chem se bronya ya ye bedi ene next month aye January ye be hu enkrofo ma e be ka dem temi wo keka sansem no nim se me ne me mati no wo keka sansem enti ampa bronya ni mu no me ba be ma panya kwa no be yale pa kwa ni jale nyame nko a se kamre fa no hunam nko aka kwa ni free minsa o de fa hen fa na ase ma fa anya hospital nko me de kompai boni ade yare ben de na ye no mpacha ye ni samalelia no akwa ni yale 2 days afi ambani gina ho awu no kwa na twia ye tia woni di wonno odi bibia ma na no afiegu nti ma akwa no so beti pa timidi ni ko hospital no misade ye mpaye na nyame adom akwa no ho ton ye si January ni ma antikuta ma antigame mo ho ne fresa ni baba akodo di sa we na chi no ono so yi ka abona ma ye hospital de ni ko enya ya bo akire enti omo de na akọ emergency ka abona wo fa hen no ko hen antoa ho na mote me pa acha ho na papa be fa wo bronya nim enkoda nan ne papa omu mienu mema ni mienu ena papa be fa wo so mu kodi bronya aba enti January ni wo hwa na ye frɛ me sa akola no omu de na akoto gin emergency ti mi nkona mi nkɔhwɛ no mi kodu wo na kyese asɛya wie sɛn menim wa na akola ni free ka ben ne bon no na trotro ne bon no me pa chan na e bon na o papa we no o papa apie nti hifo na so akoda no so wo ekwan ho driver na de akola no call hospital nti danwa na wo kodu emergency ho me pa cho de bia ho na o mo antimi amfra mi anka nkyerɛ me
nti me tie ya na me ko e na chese akra ne edi na dodo sen na ko 3 days ansa na wo ti ada akra ko no papa no boko de ba tan ya wo baka bo ba no omu frame ya na omu nyame nti eche na omu nyame na me koduru na akra na firi mu awi akwada no ka wanya fie se pa cho no fa akwada ne mfoni ne nto so na yen show na ya ne ka abatan asem awo ha no majai we papa be fa no o ma me be fa no okodi akwama wo ne papa ho no okọ ena obi kodi akwama wo ne papa wo ya 5 years say ye den say tsa ka bo akwada fe akuno ya picture na ready out there am fanto so mo de to so na mama mehu na ye ko to aso enti ukọ ye na aseye wi enti emu ho no me so me be yale akwada no ena ye de na to so no abema to brom kama se da che wo be ye den se de ntikura no ba wi ase 5 years was ase so ka bono ama wa frem okodi akwama woni papa ho yo mami kafra me nso ansa am sure bra Facebook behwe bi na ye ka se awo nya wo ne awo na me de nya hwe na me de mawo me ne na wo mienu na me kura man nan na me san ko hia foforo me kura mienu me san hia wo bi foforo na wo twe jet ya to sa yo enti ya won me sumi na me yale pa enti me ba wo ko to akoda no papa wo emergency hobi mpa cho debi me kwa na me sister na ne wa akola na enti menti ase akola no papa no wai na wono na behwe akola na eko ama me sister na ne wa akola no ho sa atam ka na ebo akoda no eye den like ebnina mu buye ebo no ma ne you unconscious iti na hwe ti epae ni tiri pae iti me kwa na mfidie sisi ne so ana ebo na ma se de be yanka wetina se so anyi ti enu na chin me sumi le mu ho na me sumi yale ti me be yale pa me de ko hospital me num nuro me yese na nuro na mfa ho kra ti yesa doctor say ade nu e de ma wonnum ana me simi num waso wonnum na ade ti yesa no mama kwaya lab me ba no yesi hwi ni me twaska me yese yesi hwi ni mu unyale me sumi huna mane manum nuro a emfa timi ha se tu anamo ekọ baabi timi kwa no mo se owo di manim na nipa bi etu amana baabi fa hen sa na kọ ba cho me kwa mpaebo no mo se nipa na tu amana wo manim a wo pia me atum nipa ba ya wa ben me wa anye wa mu obi adi na ya wo mu hunu ade kro so ye hunu nipa pro gina kire wa nka etimi kwa sa na e ka chemi ti eche baabi a me kwa na nipa ne se do betimi aya ne so obebo na danie na de ade ne fire na be sanko back etimi dia me o kan sa na me de mani kura bu mabusua na se me fie sa enfiri ho eti wana na sa na wotwenim nipa ne ka kire me so obekire made amama ye eti me ya ade ne be kwa nipa ne so no kure o kire ma me ye ade na o ye o ma me ya akwankire ben ya mpa cho o ma me koto candle mo ka kire me say me sorry anadu 12 o'clock candle color bay white me nka sanguso sa enipa bi a watu amna wo manim say yen come into mu no ewrade abofo nka sa nipa no to no anam na watu amen enti me ye ne sanso ti mi wo hwa na satam na we ni papa no wonni ho ba bi ana me wono ko ba bi kwaye adwuma me wo hwa no frame so wo yale anso wo yale ade ohin no si malaria na nya huna guna no hu nyina wa yare panti adwuma na of course wo koye na adwuma no kra no wontimi nye eti mi wo hwa mu ano obaaye ofiri ba bi owo no ba fie wo baaye me ne no hwa wo sia wo nye na wo pese ukume enam say na me pese me kun say ade na me de aye wo me nmo wudin ko ba bia me nya wo hwe eti die nti na pese me kun eti ho no atwima dwin si so say na adane bono na ya ye ne so adwuma na pa chan
eti onu so hase compreni de na ha me no onu so hase se o compreni ana me hu se ne nsam na okeka ye se obachima so be mi se ni ade no akeka sa nsem me na so ma mba firim ba ko aka nyame nkwa onu so firim nsa ama me ami mu so kura nyame na wo ma fa nka me so me firim na de eti sa ade a ne me hawa me namu no wonim hu bi ntimi kan sa asem no ewo mitim se ne sa na tie die a me so me ntina asem nso me de baba dam na madawroma ba bi kro na wakwa kyekyere me bi ko emre bi ni me wote wo sa ka asem foforo se wakwa ne konfo akwa kyekyere po na po na wa kyekyere no age se ono akọ ene wakosane obie ni obetini asane po no eti sa me ma me ne me ma enwa time no brebe no ka sa asem ne kyere o ebra o ka se bronya nim ne sa January na ebesim ye be hu krofoma ebe ka dem na me na me nim se me asem eti me bo se no o yan frɛ no kan kyere ne se kyekere na wa kyekere o no nkosane o sa keke mpachan nkosane me na me nyama hoto okunu wo de se e frɛ na asiko me pachan boni dina to nkra na mane asiko me na meti Nhyira FM America say me kama waso ate se ba bi a wokọ ya akọ kyekyere ye se me ne me ma wo bese me because me san ko ba bi me ka kyere me se ensuo tu me ni mo tie tu me di machi wo mu na ha me etimi ni me se ye wa ti ba bi kura wa akọ kyekyere no kọ na kọ sane me because wo de ba wo so hu se yale ye wo nya de ntutu anamon e ma ho to enti ba bi kura na akọ kyekyere me no kọ na kọ sane me Asiko. Hello. What to say? If I tell you mommy now so cry na adenti na wahia wo ba wo kura nkwada na dada. Wafa no sa wo ne betena. E na wo se ye behwe obi bewu efri January ko obi bewu ye behwe o mon beka dem ama wa wakia maka bone baba ko akuno. Wonu akura so nka wo kuno. Wo se wo kwa kwanfo wakwa kyekyere po. Ama ya ka kyerɛ ne sɛ ensuo ni ɛyɛ moti atumi di n'akyi bra ade na wɔyɛ sa. Hello. Bia me ka nyina wote ye. Me pa twa wote me ma kwa kyekyere. Ka kyerɛ no. Emre minute wo ka kyerɛ me sɛ wakɔ konfo ho sɛ kwan bɛba ho kwan ka mɛbɔ konfo ni din wo so wakɔ kyekyere po bi ato hɔnom na saa po ne de obi ani wo obetumi asane age sɛ wa wokɔ na wokɔ sane na me na wo keka saa nsɛm ne nyina na menim sɛ me ne me ma ho asɛm na wo ka enti afɛde me hu sɛ yale a me yale wo na wo yɛ me enti ba bi kura na wakɔ kyekyere po no kɔ na kɔ sane na me ne me ma so yenyi ya hotɔ yo ma me Mitio. Me pacho. Yale ben. Oh how me besa wa ubisa no no wayi ano. Mami na ko me pacho so yale ben. Kuma makuma mi ntimi nya hwe me kwan hana me yewu. Ma nura enkwa. Mami. Ana yale no kwa. Me pese me bisa o so. E be na ma tra no. Na unya apia chane dada. Minya pressure ebeye kese se pressure no nko ade menum nura na nka ba fom ba chi na wo sate ya wo yes ane ma no yale ne be course ro menum nura na me pa cho de na ma na maye ubisa me wonim de waye me pa cho de smetu na ma mi aka kire me se emotia ne nsuo tumi na di machi a ha me epese se me ne me ma na ye wa eti emotia ni enso to me no mani pakro di nkyiraw e wanum nsam ana me gina so amede kasa asiko ma me nya akọ me pa chew me nya hwe waye wanum nsam keka sam me na maye no asie ye bedi omukwa na dan me sam krofoma ye be hu krofoma e be ka dem ampan so keka asansam no nyame nko a me be kwa kunku wo firi mi nsa wo yale bronya ni mu kofi ma anti kutami ma anti jame ana akra no so tim
eti wunim hu bi me kanipi se wunim hu bi mami nyako me pa cho me jitum pese se me nya o hwe eti se wako ba di ni aka kire o se me na me ye o sa omomo na Daniel mla me so why tu Daniel de we di ka bo ba ko ama wo me pa cho yo I am pasa wa bie wa no aka kire ne se wo konfo bi po bi a wakọ kire je se wa me pa cho momi o ka ta o ye trofo kole wa asem ni nyina no bi a me no wa wu mienu asem ni nyina mi ntra ntwanto ade a waka wo se wa fo ho akwa kire po bi na obi anu obetimi asane saa po na age wa akosane na wo sam na minim sa ya me ma sam na wo ka dadio me kwa kire po se wa ya me den ani age se wa eti ni pakro ho kire se me na ma kire wo no ma ni pakro ni mo na Daniel because me ni jitu mi se ni nya hwe wo side ani ma ne ba so kai se me bi a wo ko mem koye adwuma wo koyale wo fra me ka chem se malaria ama nwa hunu nyina gu wa no wo firi wa wo ba ka kire me se me pese me kun na busa se me kun me dai aja wa kai tam so no ma mi de ni ati se wa ade agira na wo hwehwe me na ko mi bi se wa sem me pa to wudi mu tiri mu antie mu anku ena se ye pai afase abosom pra wada mi ko sinya ma mi gira yi die mi ni se mi kwa kikire wo se ye nku enti so bi aka kire wo se mi na kikire wo se ye nku amoti ane etu mi di wuchi a di wachi a mo di wachi a ni pa kro no on tie ni pa kro a ye wo sa o mo din eye wa mi so me ebo ada ne ma ni pa so abra me nyima me be wo nyina o yale pa ka o ye wu na ni ka touch na pokwa wo konfo no wo nyako efi se me no tra ye yale be na ma yale aka mi ye wu ka kire me se me pese me kun ne ntisa me do wajade a wo so di me beja ye wu ama nkwa adwuma da ni no tra ye da be na ma yale aka mi ye wu ama nkwa adwuma da kire me da kro yale pa bla na me nyima na me ya be wo no wo yale wo ka kire me se wo ye bibi bia no wa bre yale be efi se wo ni no tra ye a wo Frank asansem ni nyina mi yale be na ma yale aka ma to dem aka mi ye wu aja sikwe masema mi bisa no wunyi ma no me pese mi bisa o se me che no kretu na nso mi bisa o se ensem a obai ka se ya epie wa no me konfo e kwa chechire po me hye wo ne o ma na se waka na won kai mami me pa cho mi ka mi ntire no ya wo ka ose me bua de bi e pese ensie bi a metimi edi se waka ena me se me ko si na me jan me kai ha won ka de en me ka so me kunu tu ba shima se lansa o ka sa asam no fra fon so na aka ya o me so ba shima se atam na maybe si wo honom so na ma me ba ko o ma me kwa ka kire me se me nkwa ni wunsam na ntimi nya me hwe nti ma me hwe ma me da na no ho so me nkwa ni wunsam asam na no odi o me ba o aja wada mo akwada ya wada na so isa ya wona ne ba me pa cho ane ina ya dey a obe wa ya oboni bi ana oh ma mi busa na e boni be na dey ni anti mi kwa kire no adana ne baba ko no o free mu o se ne baba ko wono ne man nine na odi omo be hia awo no ba ko afri mu papa ena ka papa afra no papa no me kwa na binim se ka agba afra no na mo ba bi ye adwuma na ko ya class aboni ni pa o ma frɛ me ena o ka je me se nya akowai na me se me wa ko to me ye adwuma ti me kwa me frɛ na enko e ti akire ena me ma obi me baba ba ko babies ono ne ba e frɛ me da ma wa na me se me wo sepa me ye adwuma na ada atemo wa na no se adi sempanifo na aka na eme me de mitimi nka ana me se ene sare tie bia me frɛ na enko eti boy bi ewo ye ntemo nti o mo nko
oyi me frɛ boy na ma wɔyɛ dɛ wakɔfi no akɔka kyɛ nti ɔmo mu hia ne nti ɔmo ɔmfrɛ maame no ɛno waka kɔpem sɛ me ba ya me beduru Friday eti ni Saturday na me man di sika sɛ ɔka kyɛ me sɛ eti kɔfi da hospital me kɔ ka sɛ ka na abɔ no mene akwa ni nyina na nete mene akwa ni nyina na nete amu so ntimi ni nkla na ntena bi mene akwa no kwaku no ɛna kofi no mene omu nyina nete ne man panifo ni kwa nyina so omu ye frɛ omu nyina aba me nkyɛn ɛma mene omu nyina ye free na ɛda na me kwachi kiro bi akwa aye free wa ye free saa tama nkra ne ma akwan kra me kra me yɛ sɛ me kɔfo omu aba me nkyɛn wo se da bi wo man kra ne ma hɔ agya okasa ɔse enkwada no ma akwan brɛ bi ɔkɔfa nkwada no ba wo se da bi wo man nkwada ne ma wo nkyɛn okay mama we dey me da se pa se wo bisa sa akwahye no kwala ne papa afra me to su di matem na nya akole ti wo ema me fra ma se kura ka kira ne se kwala no papa no fra no di matem last minute afra me ka kira me se me ma wia ne ma eti se me ma ma ne nsa aka ne ma obema presi fo ati nya akole na ti ono mu busa no se me bua nya akole me bua mebem kakra plano plano o de meba aje wo de yamfa ni nyina nto nkyɛn ma me misa wo nsam nan we wo yɛ baifo me ba to me yɛ baifo wo yɛ baibu nsam me ba to me yɛ baibu nsam wo se sai wo yɛ baibu nsam sa ai sase wo se wo nya bia wo yira wo ne na tie nso se wo yɛ bia o se yɛ baibu nsam ne Bunsam. Ane. Na uye de bunsam. Unya bai bunsam an ka betimi e de enyampra sam sei. Enyampra sam na nyakumedi. Sami. Uyiri wo fa no no o wa adwiri mu ha o kakra bi ana. Me. Yakui o wa adwiri mu ha bi ana. Me fa no ya na wo so me kwa na nim sasa ya le wo so na ya pressure. Eti okatira me se me hu ye no okatira me se de ba wa ne tra ye no ala ma ni nya sa pressure no eti ye pain o wa me che tem bia sa me kwa me ko ba bi kura na me dwene ne ho nti tem bia me be no say because of pressure ni ti eti wa ba o be ye ya wo bo we wa ba bi pain me pa joje ana o su wa bo mi bi pain wa ba o be ye pain Aye di omo bi da ni na o ka se me ba ifuwe. Okay, ade twa so a woni ne lan, woni ne enya na mu nhyiam de ya da bai. Oh, ari dia. Me ani dia mi timi that time ne dia because Tache edu afe. Dabi. Bosume be sei ni. Bosume de ma me pa cho mi timi enkyere sa bosume no because me oh de na de be ye be busa kwa aba na bosume a wo de fa na ntimi nkyere de wo bo me be ya enkyere me na mun za me de to wa ti ase na wo kasa no menka na busa me say ade twatu a wo ne no hia na ye da ben ye de calculate ya hwe say how bi wo ho na bi enu nti ama wo ye sa ya bi se mo se ma mo ya no nkyere me de menye me pa cho how ni dia how bi ani won mo say me ni problem bia ko pe me say me kwa adwuma me ba fi a wo ni fie wo kira konfo so ana ha me pa cho say wo yo bi a wo kira konfo so se de wo ka no wo mi kira konfo so oh aja me kasa aya tie me say wo yo bi a wo kira konfo so se masumo de kakra nti me kwa na me ka tutu ka tem na tem anti na mi bisa wa e ma ne hawo oh wo kira konfo so se de obayi kan me pa cho mi kira konfo so enti obayi ti bi e be ne den me pa cho say wo yiri ti bi e be ne den okura nkoda nan e na wagye atum se wo ne betena awu mienu aka ho de oye ye be ne den me pa cho me oba no ti me nche bisa se ma pa mo na ma ye ni bibi amro me kira say
kwadu a wo bobbo wo yi ene so wose kosane no ye be ye ne dan me nya hwe na makosane obi me tetira aboa bi a na makosane no nei ade be chi na ewu ni nyina na dan fie sore ye me pa cho wodi bi nche wosiri mi nche be busumi ni ntia me pa cho se wa fi uncha busumi ni no fi uncha na he no wo owo ma me o ebi a wawo ni nti no ko ana wa wo na se unko ba bi aka be kre be ma woni ne temebu a ai bisare sa ko kra me ana na wo fifie wan kra no me klano jin wa anyi antum o kasama ankra na oboa ntu kra ne se wo ko ma me ho bacha te se wo ma me nchen na wo yi me wo e kru be me wo bo akohoma debi fi se me fi ni nchen de ajana batan a wawo foforo se wo ko wan kra wo mpo ada na mo na kohoma mame ye pa cho me ko mi sikato wo say me ko mi sikato wo say na wo yi ye oh say de un boto na mi ma wo na me se wo yi say say o say na wo yi tu ho ala mi se de un boto na mi tu wo ti dia u ya na da wo yi tu ho na kana obi ante mame kasa sai no ne to ho eda no score de mama na ye 60 cedis anu no de ma sa akohoma sika na anu no de tu ho a wo di ja ho ko ye aja mame anya bia ka hu se wawo ema ewu a ye fe bi postpartum sometimes amutimi nya sa adwini mu hawo no eye normal amongst mothers a oma wo foforo enti se bibi saba no se o obo be yo say at least we ye jane de ese so obo na ko mana bata wa wo say no so akwere mame o wan kra mi tibi manisika aseme na okay mama wa jiri se ka kire me no wa ya efi sa akwa ya busare se ma fra na mana fada ana me say tibia no wo mu ni nti sa ofre no no mfa o abusua wo o maame wo ade na wo mfre no ni ka busua wo no de ata beta me abrana wo jira kire kasa kai se wo mpa dia bi mfro me mpa na no asem atie wona me ne wo kasa wai ade ti ho fan to abusua fo na nim e ma busua mfra me na omu musa me no de ma beta radio so no dia aya how no wo mu ni nti anu ode ba ha anu ode aba no nso bibi sana esa wodi kwato abusua na nim abusua se wo yiri ya wa kra wo ba yie enti won fa nkoto wan ni nim baby o enti kwato mi ba ya abusua na ba wadi radio so me wale me kwa abusua na me ko hu no ma fa wo no na ni sanka wo kasa kra because wo wari radio so wa kasa wi ana wade o ba no na wade why na wade ma ko abusua mommy me setebia no awakom sesei no ye hia wo ha fi setebia na awakom ni baby ketwa no okura no obetumi e bibia at any point in time da be na wo ba I me say me sa problem na ho aka no me ni ko sinya me ni mu asem eti ni papa na wa ko ne ho na wa ti o mo ja ni adidi na ti ni papa ni papa na di so me say me de Ghana mara na kasa oye a new mother okura baby ketwa wo ba ye hu sechemato wo na dwene ne ho wo na wo ya be ma wo ne na wo ye hia ho e wo na mewe me pa ta say oba ye okura baby ketwa se wo free ha kwa na dwen kire ne se ka bi ba hwe mai na bia ka bi ba se de o si nya misconception no na se ka akotwi fa ne so a yai we will be put to blame enti me se me hia wo ba na ye de na hye wo nsa se je wo yere no fa ne ko ba na maame me ni me yere ko ba maame me mommy me pa cho bebre we de ni de kwa so ai ni mommy no me say dia ma ko fa no tri radio fo ntai me say dia wo kan bia me jitum but ono oba ha no wodi wuti na ba ye wodi atum se ba na eda ne na so no eye wo ba bayi asem no de me wo na mu ni hu asem yi ni piwa so ke me na me ye bibia busa ni se ebra me wona wo boni a e ko nyim na wo no ana se operation busa se nyem na bira so oba enye no mu bia na meka se say ni safety first
eno na me hwenti a me say ye hia wo ba na wo say me kwa abusua no na ne wo no makoka ba na meti ajeje so chenchira me wo kofa na me gina ho eno na me ka se mommy di biselo anu na ese abusua ni na ese class na ye kana amaka na bu awu atem bia wo di aba because me to aro me de minim sa me yire ho ena kwa se me frɛ no bisa se na me frɛ no amfa obo ase ofu we me hu ne misko ofra wo da be dey tatu ofra oso afra wa mame me pa cho o se me frɛ na ne phone ekuta no munyi lock no munyi na on kire ne lock no na mo hwe so se na no pai ana ka me sa frɛ no mu sa se me frɛ na no pai a wo da try na me hwe na wo da mo ko me score na mo yɛ se me number ni so a hu abufu no me se try na me na me bie na me hwe munyi no phone na on kire mo lock no Osa ewo so no ukuru ne number wo number last number is say 58 98 0534 58 bia ni ha ora 98 98 no me score wa ha Wednesday ofrel back mo ya ta me mama ano so frel back an ofrel back you outgoing call and one the kasa is 0534 98 na last number na hwa me dey 0534 me say was 98 na twa one number no to ana me say wa fra wu kwada no 641 anapa wu kwada 641 no bisa me so me say back and then na me ko yem kwada no kwata wu kwada kwam sa friend back ukwada me friend wa peke mama de na prada je na bra mami mi aka sa no me ye adwuma we bia no me ye adwuma ni ono ni adwuma me ye construction etini ni kumase ya baby a me pa jo say ni kumase ya baby a I say me ko tepa echo ba bay okay bu aba next week yes next week mu a ye be fra no waba na fe de ho ne ne waka wo be kwa abusua no wa na ne abusua na kokasa why na radio so de mommy me pa cho bebe because phone ma de ogina no fama no me pa cho ti de America no pa phone ma de ogina wo nchen no nyesa akate no why me pa cho di o aba mi tie ana ora ma ba ho me mu we see me time me na ye adwuma sa na mo ma ne e fe me bre no ti me kasa ye di ye ana Baba mo na kon kanu ko wo na mo ti ni pa re sa o ye gba wa computer onya dai ma ba wo ho ma bi sa wasam onu je ta o ye duo gina soro mo ma ne ma bi sa wasam wona ma no na mo ye tu no dodo ti ni free so na me de on fa na sem fe fio onya papa ona baby right say me ma cut call no cut no na me akwa me se cut no na me nya ho enso so ya kwate bia bi mu sei ama fine ho masama waka bia ye to agu nchen but nipa no why you depressed and it me to bia ya ka say wogina suru ntidi ai wogina suru ntidi am kwa na oye mesini onu akwan so nya papa no ka sansem mame o mame we de no wa ya fa otibia no visa wan kasa so me ko hwehwem me fa ha na me fa ba bi no doso mo chiri pin so a ahonhom doso ma dabi yare bia na de fa ba bi na me de akọ hospital wo de oba ne de na fa ba bi wa mu nso fa ba bi na ye kire wo se ko bo adane na bo adane ene wo ne wo ukura nkoda nan antimi ntena anhwe wo ba mesi ni no di asempoti ene wo ka kire wanti to otutu meka ma wo ba mfie num waja ne kwan ma na koda din sa no yatumu fo ya mo mfa wo evangelist Bremen na menim ne metimi kwa kan bi naima me da se aje ba kwa ya na da bia metaka ne se mini aba wa wo fo no be ma ba ko na no mo we be ma no ti ase ana na ahima fo no yenim de si ya
oni ni ntem de na si wo ne be ma ba ko ne tema de jama de no ono so no e be bonsam sa oh daddy na ye den ase enchana ni bufu a de wa no oye no oye den ase ni bufu a oye bibia onhwe etina afe na ha me oye adie bia wonwene ho esina samuni ni se nenka emwa me ono so ya ho ade bacho daddy hey sister I don't want to add to your depression. Kamesa na egu so awie. Suppose him say yes dia. Because omo mu dia ho nsamachi no. Say ya no re omo. Entina mentimi nka na kese. Obi a wotini asofo ne abosom su bia no de to na ani. Ai say adwuma no ya wo no ya adwuma no ya bayifo. Ho bi yew. Ni kunu ana na yere no wa ho bi yew. Ni maame na ye no. So ye nyina na ya adwuma wa ha. Wo tutia no. Obi bia ntentan twam obi ato atia no. Ni na boboa. Obi kwa no menopause no de ashe bayifo. What am I say? Yale na ma. Enti ayi yete dia wo kana se. Enti achichi na mama hunu ya ma no. Je wi ani. Naima, wo je kwadwi mu pa na study ade na ahwe ade a. Kwadwi abo be ma di kan ya o se ni ni jaye nyensa wi ani. Ni bufu oye ne ma basa na hu sai muwa. Ono ne dia na waka o ba wo so die. Ebia ne yankan na be ma no so kuro hunu se dia chinchini. Ewom yankan so mo bia mo mpai bo. But especially e ma ni bi chini wo. Chini dudu o. Chini dudu o. Naima. So say no evangelist Mama we so say no ya fan say when the Holy Spirit who dey say kwa the music industry ma ye tata pata ade no ade bia iya pe sa ne ma na akokoso ana yanyi ntumi se naima ya no ade akọ mo nchen se mi chini me kọ ne nchen ye ni mo mo kro de ye adwuma obi nso awo mo ne na ho de ye adwuma mfiri nyankopon no o wa boade otua asema na okay boade otua ofibia enti aboade no ko fa free eye mo amoba ade aso na ko mame go Church of Christ mo amoba ya no de mbetu aboade Church of Christ anya papa ni anya Church of Christ na hima Christ e bie no ye wo mo a omo to him to say Jehovah for na hima de tieni me na nanti wo me na nanti me na anchi obi se anchi obi abeka kirewo na kom no ni na bosom so ene tena ye tena bosom so nti me obi ochini bia no me nyene ntu me na se na ya wotu ni badi nti na nanom ko aye 36 na se kom de na omye bongu abosom dem oni ayi abosom na begu awiem aseme say o se mun koda amuka won koda ne ka ye twime ko fa bi ho taso wa ba ni ho bia o de nsa ka obi bi wa wari anse wa adwuma be say rotation sana ti be ya obaba no anya aduane awade ne ye ya be adwuma so sana ti na ka se ni pani panti na wo se ubonsu ansa wo hwe pan se ta na de aba ya bo no twene no ya bo twene no ne nam wo pieces na me bo twene ketwa twene ne mi ansa nyina ye rehearsals twene ne mi ansa kasa ketwa no se ye bo su keteketa na che se wo na ogina ho no wa ba won che no ni hwe on hwe no wa nkoko odwan because unyai Evangelist omoni ebenya mam chem kasia no utire muso akire gwan kitiri kingi no obunu kingi na wobu ba nyina no kanye tene na kasa akire no obu be siase naima won konfo wo koma dwonso de na waja akoma akwadwonso abada dabi enti mimi nana nefa no kwamfem pom enti ye kwamfem pom we ensuo be nya de ngenka to ensuo be nya de nka me ensuo to na tese dwonso de ne nhwe ensuo nya de enwo no ho adwonso afra me na be wotu ya fo se bi ahwe no wanko abosom so yanko asore ye kwamfem pom we ensuo be nya de nka to ensuo sa no de kingi ya ensuo ni atugu so ya se na kom no baba ye botu ni nim se dwonso de no o dwonso tese ba man yende ba man de to me Mr. Di ba man hwe ba man na ka ba man hu ni ase ba de ogina kire na no de benfa na ba man o se na yire no no enti me batini nyina ase but baby ya fault leakage de wo ye say wa wo teche say metina say naima ayi the problem na wo se sia no ye ne ma me ngasa
okay na ye hunu ba bi ofiri awo ebia na sabio problem bia ni ho but problem na onu no hunu nso ni problem bia eno na ema no etam ne ho e ba nti ye kwa maame na ebia na maame no betina tsire ye bibi fufura we yanka okay all right nti area ahe na afi ba nei ha omai no way de nyina no way de nyina de se haya do nyina ayai area ye bebo modin ya ko maame ho ne akobisa ne nti a wo hunu se ukunu ye ba nsam no Medafo mame sanso encha na sanso ma wakwa ba biem sa oje bre na ka me ho ne kokoshe video no e bai na eto de bia wo kan bi mu asema na obi tinchen a na wafa asem ne basa wafa ne se wo ne a wo pe e na wo ka ye mu bi no mu pe chinchin ama te se ela wo ko ha ade chi a wo ko ha ontina fa ko bibia ye hunhum asem na ye maami wo hye ne lifestyle ne nsem a wo ka na chese ne ono su ne wo su ban bi a o de na di kire mema na eno so fa na e fa ne kwem because when the bear mat na wanya ho ade woni wa wo mamu nan wotumi agya ne honom anase bear ma na tumi agya honom wagya honom ama wo de mamu nan akwakotena obi foforo nchen ene na wo mienu ono so anya ho ade that means oba ne wo suban bi a oda na dia mema ne nso mpe ama anu nti omo so da sa suban na di kire no na sa wo yo oba na wo mfa we mfa ntu hofo mamu nan yanya ho ade na wo besan so abra agjeja wo ho adehe asan mo fufura asan ye na wo bebre papa wo betitim e wo fie wo betitim be ma wo ne na wo a wo akrakura wo pecheti asema wo keka kire wo asa de fun ama okwabra ne ogina nchen ono so keka nsemfun e de kire wo ono so keka ne ope e de kire wo den bone pa na wa ye anu nti wo fa sa ne ma we nyina mu ye bibia ye honhom bibi utese obi ti pai ne cry wo so ko hospital no ko ye nhwehwemu hwe se den na ekoso ne widiem kra no no de na medro so no de na mkonfo so no de na masofo so ne ye gini sika ne ye bonkofo be ye de kire no afa be wie na abrabo na ye basa wo hu ne ho ano sika kakra obe wo so save de hye ne ma no de chinchin wo ko kan ye se enka na sene maame bi ne wan na bedwafo kan ye be fro maame nso ne ye bisebisa ne nsem bi no no so kakra wo de betu dwa na afi ye hu asem no ne pomasi bre na afi ya twen akosi se be ma ne nso obenya adwensa kire bi no no so etu ana mo aba ha se no no so ne side no ya hye esiesie na afi asomdwe aba ebusia ha na mdu besi ye de nan besi asemi so update bi atofo maame de ba be down like na afi share na subscribe midin edina na akosi ade pa hanso emergency Ghana TV ye be san so share da se ne ekoye ni nankoye nam de a cheme makrawa na madawase